Alright, ngikubingelele-ke mthando zemidlalo ngalesikhathi ngibingelele kuphi nakuphi la obukele khona-ke makuthi-ke usuku lakho lokuqala ukuyona-ke le channel awenze kanjalo like ivideo ebese-ke uyasubscribe kuyona-ke i-channel ungaphinde-ke uciphe izi-notification bell ukuze uthole ama-notification uma kukhona-ke ivideo esiyifakayo. Sikubhekela-ke nje ama-transfer news kwi-Betway Premiership, sokubhekela laphaya kuwona-ke amakhosi i-Kaizer Chiefs osukwini-ke lwayizolo kusabalele-ke indaba zokuthi umcoach umqeqeshi uNasreddine Nabi ngathi-ke uyawashiya amakhosi. Kuthiwa-ke kungenxa yokuthi-ke unkosikazi wakhe le kwela kubuke ezweni-ke laseTunisia akekho esimeni-ke esi-right ngokwempilo, so ucoach uNabi engathi-ke impela ufuna-ke ukuthi-ke asondelane naye-ke unkosikazi wakhe. So umbuzo okhona ukuthi-ke i-Kaizer Chiefs engabe-ke lesikhala izosivala ngamuphi umqeqeshi engena njengamanje. Kuthiwa-ke ucoach uPitso Mosimane ngathi-ke uyena-ke futhi omunye wama-candidate i-Kaizer Chiefs engase-ke ikhethe kuwona ucoach ozothatha intambo kuyena-ke uNasreddine Nabi-ke. Iyona update engiyiphethe-ke njengamanje. Singakulindela ukuthi uPitso Mosimane acoache i-Kaizer Chiefs. Like ivideo, subscribe ku-channel, mina nawe asihlangabezane kwivideo elandelayo. Nisale kahle.